Assalamu alaikum hurmatly koy suyucular, bizning kanalning ko'ruvchilari. Bugun biz Qaraqo'l shahrida, Suzko'l oblasida köpten kütken ustavka baştaldı. Ustavka qonoq qatori keldik, qonoqda oldik. Buyursa bugun biz sizlerge bugungi ustavkani to'lig'imen chaqildirib berishga harakat qilamiz. 7 oy o'tamiz chiqaramiz. 6 oylikqa chayin erkek urg'achilarni ko'rsatamiz. Andan keyin 6 oydan jo'qori 2 tishga cheyinkilar, andan keyin 2 tishdan 4 tishga cheyin, 4 tishdan 6 tishga cheyin. Anan absolyutlar tug'anlar. 7 oy o'tamiz jiktep turasiz, ko'ringizlar. Birinchi qo'zi chiqdi, hozir boshtaldi, elder kela boshtaldi. Mo'g'u 4 oylik urg'achi qo'zi Rıjaya degan ekan. Hozir Alman Mirza'mizning bir iki qo'zi jo'nadi. 6 oylik urg'achilar. Urg'achilar mana shu dengelga yetibdir, 6 oyga cheyinkilar. Maşallah. Tez-tezden olib kelib turadi. Muhammedov Almaz. Mixaylovga 5 oy. İyi olsun. Hurmatli el-yurt, assalomu alaykum. Mana bugungi bizning ko'rgazmaga Suzko'l oblasining Qarasha nasl tuqum suyuvchilari shuncha kelib qatnashib guvoh berganlarga cho'g' rasistamiz. Biz ayta ketamiz, bu yerda qanday ko'z qarashlar, talashlar bo'lmash kerak. Bu yerda mana 6 oyga cheyinki qo'zi tishlar chiqib ekstrerga prizga 6 oydan nari qaray 1 yoshga cheyin tish buzarek qo'chqor birinchi boyagaga taymashadi. O'shani o'ran talash ko'rmaydi. Endi uchun bu kichik qo'zidan cho'ng qo'ziga cheyin chiqarib turib, cho'ng qo'ziga berib qo'ydi degan o'ylar bo'lmasin. Hurmatli qatnashchilar, turachingizlar. O'shani aytadi, andan keyin ikki tishga ikkinchi mashina boyga, andan keyin uchinchi boyga absolyut cho'ng qo'chqorlarning taymashina. O'shani sizlarga to'liq ma'lumotlar yetkazib qo'yildi dedik. Rahmat. Gitti mana. Keyiksi Qambar. Anonyevadan kelgan. Eksperti. Familiya. Turspikov Qambar. To'ng'izbuloq. Turspikov Qambar, To'ng'izbuloq 6 oy. Mixaylovka Muhammedov Almaz 5 oy. Klichkasi Maral 5 oy. Muhammed Almaz'da 3 ta oldu. Muhammedov Almaz. Bu Muhammedov miskin. Almaz Turspekovga. İsrail çıktı, qaysi İsrail çıktı? Suyda var. Mahmutov'da Mahmutov Aqilbek. İki qo'zi Mahmutov Aqilbek Chuy oblasi. Kings keleriz. Sarıdöve Sharsheyev Davil. Sharsheyev Davil 6 oylik qo'zi tüp Sarıdöve. Janvarık Sultanov Mirbek. Sultanov Mirbek. Keyiksi tüp. Abulg'aziyev Talasbek. Turavattı canım. Abulg'aziyev Talasbek. Tüp. Keyiksi. 5 oylik qo'zi Janariq Hüseyinov Qıdır. Hüseyinov Qıdır. 5 oylik Janariq.
İçke bulun. Turduğulov Tınçtık. Turduğulov Tınçtık. 2022 yılı tuğulgan urgaçı qozular. Qozu 8 aydı. Turduğulov Tınçtık. 8 ay ekan bu. Katışçılar 6 ayga çeyinki urgaçı qozular. Jaşlar uğup alsаңыздар 6 ayga çeyinki urgaçı qozular. 4 ay. Baltabaydan İsabekov Altınbek. İsabekov Altınbek. 4,5 ay. Şu jakta mı var? Sağ çoğunluğa çıkacak. Adılov Alican 6 ay. Şu da jaktı mı? Adılov Alican 6 ay. Karakol. Jakşı gene şu. Kasımbekov Mirlan Bosteri 6 ay. Jayıkov Akjol. Tura familiya Jayıkov. Jayınov ken. Jayınov Akjol. Karakol. Ha, şu. Anda ошонун үстүнө катыштырабыз. Азизов Ихтияр 3 ay. No, мощный екен, а? Мынау. Ургачы екен, тем более мынау мощный. 3 айлык ургач. Азизов Ихтияр. Kuyruğun başa koy. Ургач екен да бирок. Бер жакын. Birden жетелеп кетти. Рома болбойбу куйругу. Ургачыга нормально. Мураев Руслан. Бу фамилиялар окуп атканда ар ким өзүңөр жазып келип атпайсыңар. Ошон үчүн туура эмес кетип калбаш үчүн угуп койгула. Мураев Руслан. Экинчи Өкөтең Мураев Руслан. Возраст жазбай коюп атасыңар. Жазылыш керек болду. Мына мынау кичинекей мына. Кете берге, жеңсі. Кайсынын кыздары Руслан байке? Мухамбетов Тимур. Кайсы кыздары? Алтай. Бирөө Белоношканын кызы экен, бирөө Ришаланык экен. Мухамбетов Тимур. Алтай. Алтай. Болду калсырды. Кете. Талон. Талондарыңыздар даярда келиңиздер. Рома. Эсиңизде мен таштап кетип калган Казакстанга. Мынау киши мени таштап Казакстанга кетип калды. 3 ay. Курбанов Асыр. Курбанов Ясыр. Ясын. Курбанов Ясын. Так, Ясын байке сонун киши. Тамашалайм да Ясын байке менен Казакстанга өтүп калды. Курбанов Ясын. Кийинкилер. Ясын байке сонун кене козуларыңыз. Все, крестикпи? Авангардтыкы, Титаниктики.
Biz Қазақстанга мен өтпөй калып кеткенде бул байке өтө турган жол бар жүр деген. Анан мен бул байкелерди таппай калгам. Мен булар туура эмес ойлоп жаман көрүп жүрөр экем. Кийин көрсө булар дүкөнгө киргенде мен булар таппай издей бериптим. Мен кетип калгандан кийин булар мени издей бериптир. Бакта бул жакка келип коюңуз.